Hello everyone, welcome back to my channel, USB Media channel. Jani Nihuin, HTC President Pachunga, Asian Media Hon, adihlou taang now, Chronicle Kitikada, Ama hin made he ho, Moria Hong Nung Chen Sading, apat se, to the Paya Amy Hong Nung Chen and Pat se, the two, Hong viral tan. It is actual. Nga se sila watunia hi Sunday hi jong le ain ka dalu da hi cha para chama lam kai ke IT ho chele ato khom ti ho kawa clarification ahin bolding hin hi chi clarification yan ngai utin nami piten jong amoria thusu om ting le me leo hin ahilo hilawa abol jiwa e ho ta tu di ham ahilo le Central government to tatu di ham ti hoyang ai to jing hin chi chun ching theu tin me le media ki se jo si ta san putin hi pi chu tiong le tun ke president pa to loi ho ko ma ching ka tin clarification khat chu a hin bol diwa hi chu innovate diu a hi e nam mi pi te hon tu ni khwa hi HTC President chule KIT langa hin chule lam kai dang nang ho koma ka ga chilo na pen hi thu khat hung viral in HTC President pu KAIKHOLAL HAOKIP thu sei phai langa ai mi te chending mori ami heong chending ti ho chu ahung ki sunin chronicle ki ti khada chi aina ka ga dalu da lam kai ho aman ato hom pi ho to hi hilchenna thu zo ahi dan hilchenna chu ahin inei pi diu he tun ma phat hin ping kate ki pa me media langa dinga pu son boy tu in ka chu ahilo be thil khat HTC in ase ti thu ahong ging in ahile WhatsApp donga chun ahong viral tan kyang chu abul til chun kamu til chun loi ho khalanin an sei na la kan wi zai ai wanga chu mun zo si a hi bang si hong su pha chun chi hi adihlou ai tai ti chu kyang hi kong serious ta na aya chu akan na thei chana chi hi kalung ge la chu jing lang le tu ni chu Sunday hi ya chu ako yo si to khompi I tham khompi office barrel loi pa yo si ong ki cholen tin hawin kayen tin family to tu nya hi enjoy ni ya chu ki gel hi ai le kyong ki ging lo ba hi ta bang thil khat email ma te vin e ho kala muchi phalo sagu ase nom je o yong ai in heaven mail hi media Asian media ho chu abula pana he no hen athu se yo mo adi kha jam lo chu ting le e ho de na le e ho su min si na ding ngan changa sei ho hin ya chu tu chunga yang chu hi chi meeting hi ken ne khat elaborate hin bol leng hi chi ni lai hi IG pa chu ting le ho 26 sector DIG pa Moria army officer ho to CSO zo si zat na ho ki san za o hi ve ai le hi chi meeting ki chaya chu phat chom khat hi extra IG pa hin chom khat e ho HTC le KIT to chief association to acho min chom khat ki holi mu te special meeting khat ne yo te ti ya chu room song khat na hi IBA ho ki to kho ma he hi che ba chun amai na sei chu adang hi po in more hung ding ho more hung kal sung ding ho biren in brain was a ball dan am dan chu jingle more hung ding officer khat am le governor hitata home minister hitata hello le department ho koi pen hi ong le phaya pana hung ki pat do ding ho khu biren in phatta ta brain was in bola hi cha ko na chu ama media ama favor a thu sei thei central government langa jong ama image hoina thei dik media ho hi chiwa pana chu ahin zau sa ji a ahin sol ji hin media chu e ho gela chu mail he pui
pangala hi kola hi ai lo le nepali ai lo le ibete ho hi itizi o hin amo identity chu amei thega hi yong le amo chu phatata kholanga pana kho hungki hil thema brain wash hungki bola amo favora thil achi na ding le biren min phat na ding a chu thiloi hungki sol ji hin hi e ho hin ki ha chu ki ha tho a hi wanga chu anaki gel kho be se lo tu chu nga wang hi ade dia muntina cheng kanam mi te hoin chu teng le more chu isei ma bang wen very sensitive area hin miu sin na du chan hin miu sin mai le tian long cha chu ama chu na sei na hung chun more chu mai le ho kom thailo thau thau di vai le vut vai khu su a koi ma chang chang thel ku ki te chang the de lo de ti chan ge chu biren na se ti su na ai le chu wa chu ai le mo hi question wrong answer wrong phai langa pa na an ki pu ji wai tan a thilum dan chu exam ai chi ai le question paper le answer paper chu kinai e hin ai le morea hung ding ho hi kimuto pu ka kimuto pi lo diu hi ti yong le nang ho problem ngai tha hung ka hi hung te win khrum khoya abol jiu ale chia chu officer lien lai chu i office a hung hai lu na a hung tau ti ngu le ai chu zan hi khat vini meeting a yong chu hilaya officer lien ka he ti yo si theng a HTC office a meeting a chu yaw lo ri ki ti he na ka secretary pu yong omen deputy secretary pu yong men la KIT langa to khom pi ho na o mo ya chu khupi sunga cheng ho en thil ho hi nehet khil lo di wa hi ai chu min iki ka wa hi ai chu HTC chu more a dinga more vai po ki hi ya chu email mateu hu phule ai chu lam kai aching na ki ya chu hi chu lo hi aki su min se lo le hoi lam khana chu aki ka wa hi sagu ki se lo le bui de tai am ho chu a khum pi ho si amo ke ka chu sagu ki se a chuwa chu amo ho ang ki to mo ti ngule zani khat venia lam kalanga I mai kalu am dan chu ama yong chu oi mo thei mong chai nai ai le thilum dan chu ai ni ga hal ta chu mai lo ki pa o he nam dan chu hiti ho tabang chu thei na dinga zo mo yong in sagu ga seo hin ai wa chu ke wa ka nui ya he hi chuwa ka sei nom chu hi chi zan hi khat vini meeting a hi CSO ho yong chu chi lo ding angai pui ahong wen anum nam ke sei wen meeting yong bol ngai he kinung leo han ki ti he ai le cha hi community dang ho yong ki kha ma he koi ma na chi lo diu hong wen ten amu thei ki mu pi wen ten hon wang ki mu pi ngai he apha chom he ki ti ai le HTC office a chu amin wang ki min pha da tan te ai chu hi chwa issue a chu am ho mina yaw lo jin na more a officer lien ho tiu de am ho chu HTC office a hong wa ong tau tho phat wa chu amasanga HTC office a hong lut ngam lo ho yong chu ai chu wa jong hai lut wa hong tau tho phat wa chu ai le mi khopi sunga lam kai khan hi ne ya la chu am ho to chun ki tu morning kina ding yong chu nom ki salo ai a chu am ho yong imi sa ki sim de hi amo se yong chu enong in ngai chat phat o men tin amo se yong chu khat wei to ngai pi na pha e ta hi te chu meeting an ki zaw hi ai le hi tabang thil ho hi hung su in te ti ki ging chalo hi ya chu meeting zo ki ya wa hi le thil chu am ho langa kun chun a koi chan pa chu more thu dang chu tam pi yong le a thang pia tu chung hi chi thil chronicle itiwam ipi itiwam hi chawa thu hung ki su issue pa chu event na hi le resettlement HTC president pa in kamin long yaw na lai hi am dan chu na I het dan chu ai chu biren to ki he ka he ke chu ai chu bui ma sanga trade thu commerce thu a chu biren to khalwe ni ve chu meeting an ki to wa hi ta chu amanong I he na hin en nong ma chu ki he hin hi ayong chu I het thiam ma mau hin tin chu ting le hi cha ko na chu HTC president ama chun moria mail he ho chen lut sa na dingen pan kala ding hi ti tabang na
azo ai chu chiwa chu ke kachang ka hi a hi le amdan chu sei hi yong lang mi chu ni gin mo the hi ai chiwa chu lam kai hopi sunga lam kai yo si ka ki chi hi amo yang chu ka ti na chu ka ki cha na ka sei ai puin amo yang chu clarify bolu han na ka ti hi ai chu meeting a chu HTC le ki chi ai puin adang hoyang sao hi chun hi pa hi zawai ki bolo hi in yo ki tu mo na dinga thil hung ki bol hi in and I want to tell the Manipur government akhoi gi Manipur CM ne na leiriba Biren Singh Longthombam Biren Singh ga magi khulai oina season ba valley gi media sing chronicle hebra sonokal hebra moina machin thi basi tobi ganu ai taning de masi amuk khanna toragadi akhoi su chap chaba akhoi tofam thokpa torakani aduna chronicle haigera ama oigera maming ai detail oina pallaroi ngarang tholak pado HTC president na resettlement meitei mayam gi resettlement yagani na torokpado adu aina adugumba wafam haiba yaude nakhoina nakhoi gi dream gumba adugumba oisu oiroidaba adugumba tawbiganu ai taningde ai chinthiba minati mina chinthirasu ai taningde nakhoi gi maramda ngangding mangangu sangning ba sakchou HTC president ai gi matangda amuk khanna asigumbadi ai tawbidana ba ai haijari chuchu hena amnan chu please don't repeat this kind of lies and unfounded baseless reports and as a media as a newspaper you should have some kind of media ethics. You should have some kind of discipline as a media. So you cannot always live on spreading lies and this baseless and concocted news all the time. And I, as a HTC president, Mr. KAIKHOLAL HAOKIP, is fed up of this bias and wrong allegations, concocted allegations and baseless news from the Meitei newspapers and valley medias of Manipur. Please stop doing this.